Kambeni ya ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ũmũthĩ ĩgũire gĩtarũ-inĩ kĩa Rift Valley Tamba, atongoria makĩendia kĩoneki kĩao kĩa ũrĩa mageka thutha wa kũiyũkia ũtongoria wa bũrũri ũyũ rungu rwa mũnini wa President William Ruto na mũnini wake Rigathi Gachagua. Ceceni ya mbere yuma kanitha-inĩ wa PCEA mwena wa Langas kaunti-inĩ ya Uasin Gishu kũrĩa Ruto akorirwo akĩhoya kĩrathimo nĩguo ambĩrĩrie imatha rĩa kura kona ciothe cia bũrũri. Mimi nimesomea hapa Langas, kwa hivyo hapa Langas ni Jerusalemu, na mambo yote yanaanza pale Jerusalemu. Tuko na maombi ya candidates wetu kwa ajili ya uchaguzi kule Baringo, na pia ndugu yetu Musalia Mudavadi ameenda huko. Wale wanasema uchumi. Kuma kanitha-inĩ kambeni cia Ruto na batoni yake ciagayũkana na gũtuĩkania matũra matiganĩte kũrĩa morire mũingĩ ũregane na ũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja, makiuga mũrirũkia wa bendera ya ngwatanĩro ĩno Raila Odinga ndarĩ na ũigĩrĩrĩki. Si ni ule jamaa ambaye alisumbua Mwai Kibaki? Si ni ule jamaa wa nusu mkeka na nusu mkate? Si ni ule jamaa wa kujiapisha? Mnasikia juzi hata kule mahali aliko sasa kwa Azimio na Oka, hata huko ametapeli Kalonzo Musyoka. Ndio huyo Kalonzo sasa ameenda kupumzika nyumbani, kwa saa hii anachunga ng'ombe. Na vile mnaona Kenya Kwanza tunaendelea kuwa wengi. Tunataka tugoge hawa watu wa kuzimia na over 70% and above. Ndio huyu mzee asirushe mawe na asianze maandamano. Atongoria arĩa mekumagarĩtie Ruto nĩ mokĩrĩire minista wa ũkinyanĩria Joe Mucheru, makiuga nĩ arathagania njama ya ũici wa kura cia gĩthurano, ũndũ ũrĩa moigire ndũgakinyanĩra tondũ megũkorwo marĩ cemba kũgitĩra kura ciao. Tallying ya kura za president itakuwa form 34A. Kwa hivyo wasijaribu kupindua, kwa sababu sisi tutakuwa na agents katika kila polling station. ICTCS Mucheru, you must stop sabotaging CA and IBC from connecting all our polling stations to 4G. The election in 2022 will be decided by wananchi. We are asking you to prepare yourself, ensure that all the systems are watertight, and don't allow the system and the government of the day to interfere with the electoral process in our republic in Kenya. Makiranĩra kwarahũra ũtonga na wonjoria wa bũrũri kũgerera mũbango wa bottom up, atongoria nĩ morĩtie aikia a kura kuma gĩtarũ kĩa Rift Valley kũnyitanĩra na Akenya arĩa angĩ gũthura thirikari ya Kenya Kwanza, nĩ kĩoneki kĩayo kũrĩ mamirioni ma Akenya arĩa mathinĩkanĩtio nĩ thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra. Hii kinyang'anyiro ni William Ruto versus Raila Odinga. Unajua wamejaribu kuuza hiki kitendawili, wanajaribu kumwondoa kwa sababu hatakikani. Tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali bilioni 50 ya kupatia hawa wafanyabiashara wa chini pesa ya kuinua biashara zao, kwa sababu kazi ni kazi. Ngĩribotera Kameme TV, Gĩtaũ wa Wanjikũ.